pinuji vinasanga paho. Kita sedang loban holomoni. Jadi mau kita tu bagasan razau nyamat hologan di rohana. Nasumurong siya sarut na roha, ima mangaramoti, ate-ate daw pikiran na di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Horas ma tihita hamok kadamang doktayna. Ala di bagasan pasca na pagwado kita sadariot sialani pasat kami mas pasca kami Tuhanmu jala tadok ma tutudo naong hehe Kristus selamat pasca ma dihamu saluhutna alusna tutudo naong hehe Kristus selamat pasca ma dihamu amang inang selamat hehe Kristus tak sudi dope manakub nang Tuhanmu ay dicono debata nama mereng terus tu bagasan rohamuna to dicoloni huriaon nungga di boto hamu lo modo sogo ni rohani debata dan tarbain hamu be marsi dalian sogo tiari paru mani ai pau hamu ma rohamuna utuka hamu ma barang ini baru orang disadarion asadalang muna dalam narogoti nomor hapatean Tuhan luar sisa leng na debata do di jolon yang kadongan na pumulisor di parhatu turoham do hatan di batana na ginuruhon muna sa ilaw holani do dalam Tuhan luar ni harus na di parhatu turoham Yesus Kristus anak dibata jawaban yang sesadari iman itu bonus Maria dari sektor di perbadia andoran saubuan itu tuhatta nama dari status nama tidak pajak dilakukan atau penghasilan natua turun di kanal namun namun dari perubahan maka naik sebuah bulu sembilan terubah amanai perguna satu seni di sini banyak penyusup tanah mampunya namun doa au persea itu di perbadia jalan saya ulia perbadia
Kudu paham lah. Hata si paigot di si Cynthia Rizkayana Situmorang. Ina makatidakon hapor siyaw na sa daryon. Ming Arsenen 5 April tahun 2021. Dihakami pagtagijang resortomo. Parsurat di sana Timoteus 4 ayat 7. Pasiring ma akaturi-turi na so gabeak. Na so marnosani. Pasomal-somal madiring. Mangulahon Audolato. Amin. Saya berjumpa horasi rasa mate. Ini lolo kumatuho tu pahanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuroni aido haguluan. Amin. Kamu ma pasu-pasu ni Tuhan debata amat taidot anak na Tuhan Yesus Kristus doktor di perbadian. Saya didongani mahamu maralon na sa najat. Jala di parbugoy mahamu patupaw na sa nadinggan. Amin. Apa si paingot di si Daniel Dwi Pajaya Situmorang. Tersurat di Matius 10 ayat 17. Alay bidok matibana. Wasa ausuk kunonmu taringot tunadinggan. Holsada do parrohan nadinggan. Alay muluneng hobongot Tuhan maluan akapatikima radoti. Amin. Saya berjumpa horasi rasa mate. Ini lolok matuhut Tuhan maluan. Parangi hon mahatani debata na ginuroni aido hamuluan. Amin. Kalau kamu mau pasu-pasu ni Tuhan debata amatai dot anak na Tuhan Yesus Kristus. Toto di perbadian. Saya didongani mahamu maralon nasa najat. Jalani pargugoy mahamu patupaw nasa nadenggan. Amin.